ام دوین اف قرآن قرسی نی قوپات کرن ما دوی ام بخوینن بوک مهنه کچه مهنه زاروک مهنه ما خواندن دوی ما دین اسلام دوی ما جبوی خود دوی ام کلام شریف بخوینن اف جبوی کلام شریفه ام نجبوی تشتاکی دیه ما دوی ام هر کس دست باوجنا قرآن جبوی ناو محمد پیغمبر ام درامنا مدرسه ام درامنا قرآن قرسیا ما قرآن دوی ما دوی ام بخوینن ما دوی محلا ما ده هبه ام زحب استاکو مهایا ما دوی هبه ام رجا دکن جبوی خودی جبوی ناو محمد بلا دانادن ما زحب دوی ام بخوینن جبوی ناو رسول اکرم جبوی کلام شریف ما دوی ام جی بخوینن ام گیری مانه ام جاهل مانه محله حمید خوازه بخوینه هر کس دوی قرآن شریف بخوینه اب جبوی خیره رحمه خودی مولا شیخ محی الدین و بو ناهلن ام تیده بخوینن ما زحب استکام هیا ام بخوینن نه تشتی خرابیه مرو قصدا خودی قصدا دین اسلام قصدا کلام شریف که مرو دوی مرو بخوینه لها بوم بوش قاپالیه چه فایده دیگه تملات مع محله حمیل سره تعزیه اویل محله هیا خالتین تیده تعزیه خواهد کم بوم بوش دادایه همراش خوده واجب گنه زاروک جی تیده خوینن مازن تیده خوینن یه وکی من نافسره تیده خوینن و امزا دوی و بلدی دوی و الکو دوی ام حمی امی خواه باوجنه بلا قرآن قرسی نیتا قوپات کرن جبو ما دایی کا جبو ما جاهلا جبو ما بیوکا جبو ما زاروکا همی قصدا خودی و پیغمبر دکن قصدا کلام شریف دکن دخوینن امر جا دکن که کیل دلی دبتا سببی دبیجام قوپات کن امر جا کن بلا قوپات نکن جبوی خودی. Kur'an kursuna geliyorum. Çocuklarım da var. Biz mahallece istiyoruz ki burası kapanmasın. Çocuklarımız okuyor burada. Mahallede uzun yıllardır taziye evi var zaten abi. Kur'an kursları uzaktır mahalleden. Hiç Kur'an kursu yok burada. Yani bir ihtiyaçtır. Çocukların sağa sola başka yerlere yönelmesinler. Yani kapatmasınlar bunları. Biz istiyoruz ki çocuklarımız Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle büyüsünler. Huzur dolu bir yerdir. Çocuklar oynuyor içinde, okuyor, bir şeyler öğreniyorlar. Yani kapanmasını istemiyoruz, rica ediyoruz. Taziye evi zaten var mahallede, birkaç tane var mahallede. Yani bir şey değil bu. Niye kapatıyor? Sebebi nedir? Niçin kapatıyorlar? Yani bir sorgulasınlar. Kim ne istiyor bu Kur'an kursundan? Evet. Ya rica ediyoruz, yetkililere sesleniyorum buradan. Nereye başvurmak gerekiyorsa biz gideriz gene de ama kapatmasınlar.